Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Abibi Ahmad Channel. Yuk ikut Happy teman-teman. Cari nih teman-teman. Wah, bebatuan banyak sekali teman-teman. Wah, kita mau mencari teman-teman. Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Tayo teman-teman. Sama mobil pasir teman-teman. Wah, bus Tayo warna kuning teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, sama mobil pasir teman-teman, truk pasir teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Ada apa itu teman-teman? Wow, di sini ada topeng baru teman-teman. Palanya doang teman-teman. Wah, yaudah kita ambil aja teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wah, putih sama hitam teman. Wow, lagi dakum teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Ini ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada ondel Betawi sama masa teman-teman. Ondel Betawi muka merah teman-teman. Cowok teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada Ipin sama boneka boba yang jumbo teman-teman. Ipinnya pakai peci. Mungkin dia ngajit teman-teman. Wah, yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Sini ada apa ya teman-teman? Wow, di batuan. Wow, di sini ada topeng penjaga Squid Game sama topeng ondel muka putih teman-teman. Yang cewek teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe, dan tonton ya teman-teman. Dadah.